Assalamu alaikum hürmetli qarawçılar. Bu yıl belgili cemiyet ve paçalık çalışıvçı Jalaliddin Qorqmasov'un 135 yılığı belgilene. Muna ol günlerde Qorqmas qala yurtda Jalaliddin Qorqmasov'un 135 yılığını baylaulu çaralar ötkerildi. Bugün berilişte biz şu ötkerildiğin çaraların hakkında aytma toqtaşqanmız. Her millet özünü belgili adamları bulan dünyaya tanıulu bola. Jalaliddin Qorqmasov örf bahmusu, bajarululuğu, bilimi bulan Dağıstanны, onu asil qumuq halkın bütün Rossiyaga, onunla ötüp tışqa halkara darajasına yetiştirген tanıtkan adam. Jalaliddin Qorqmasov 1878 yıl Xumtarqali yurtta tuğan. Temirхан Şuraдағы Реальный училищеде, соң Ставрополь гимназияда оқуған. Ол мұнна оқушыланы яшыртқын кружогына актив көйде ортақшылық еткен. Революция демократларыны, Герценні, Белинскийні, Добролюбовны, Чернышевскийін асарлары білан таныш болған. Гимназиячыланы баш көтірулеріне ортақшылық еткен. 1897 yıl гимназияны биттірген соң, Jalaliddin Qorqmasov Moskva университетіне естественный факультетіне түшкен. Мұна ол, алдылы революциячы yoluna берілген студентлер білан таныш болған. Кавказыланы бірлешуіне құрымчылық ва пропаганда ішке көп тергеу бақтырған. Башқа яқлардан келгеліне бірлешулер білан таныш болған. Ва олардан таба политика яшауға барған сайын құршалған. Администрация бұлаңы, полиция бұлаңы ерішулер, тартышулар оны үшін тұтылуыны, қорқыншылығын тудырған. Зарлаудан яшынып, Jalaliddin Qorqmasov Парижге барған. Онна Сорбонский университетіне естественный факультетіне түшкен. Соң шо университетіне юридический факультетіне биттірген. 1905-7 yıllarını революциясы, инқилабы башлаңа вақтыды мерли, Jalaliddin Qorqmasov РСДРП'ні Temirхан Şura құрымының құрушыларыны бірісі есапта, güçlü çalışуын кеңлештірген. Оратор есапта, Захмат халқының құрушысы ва yolbaşçısı есапта, патшаны елеушілеріне ва ерлі золмучылаға қаршы көтерілген адам есапта, ол Дағыстанны захматчыларының арасында ген көйде белгілі бола. Социал-демократ харакатының өсуіне Дағыстанна яңы дәуір башланған. Уллы қиылықлардан өте тұрып, Qorqmasov, Дахадаев, Хизроев ва башқалары 1906 yılının başında РСДРП'ні Дағыстан облыс комитетін яратмаға бажарғалар. Партияны облыс комитетінің yolbaşçılығының төбінне işçileni, сабанчыланы, солдатланы, оқучу яшүрмлені яушығы күшленген. 1906 yıl сентябрьде Jalaliddin Qorqmasovны зарарлы политика çalışığı үшін деп айыплап, 2 yılға Аланецкий губернияға ебергелер. Ұзақ қалмай ол оннан қача ва 1907 yıl Парижге бара. Белгілі көйде Парижде тұраған yıllarына Jalaliddin Францияны айтылған жәмият çalışıвчылар білан yollaşlıq аралықлар юриткен. 1909 yılda Türkiye'nin Komünist Partiyasının kurçusun salған Mustafa Sübhinni çakırığına göre İstanbul'a göçe. Мұнда ол Türkiye'nin Sosyalist Partiyasını sıdırlarını qoşulup Stambulskiy Novosti деген газетінен шығармаға башлай. 1917 yıl vatanına қайтқанна Qorqmasov, Ullubi Buynakskiy, Makhaç Dakhaдаев, Солтан Саид Қазбеков ва өзгелері Владимирге Совет әкімлікіне үс болуы үшін қалы яушыларды ортақчылық еткен. Ватандаш дауыны пассат замалларына бажарулы құрымчы есапта араға шыққан. Jalaliddin Qorqmasovның құрымчылық бахмысы Дағыстанна Совет әкімлігі яңыдан тоқташқанна айрықта ачық көйде араға шыққан. Оны область революция комитетінің председателі, партияны область комитетінің секретареті белгілегелер. 1920 yıldan 21 yılға ерлі, ол Дағыстан революция комитетінің председателі болып ішлеген. 1921 yıldan 24 yılға ерлі, Дағыстанны экономика советінің председателі. 21 yıldan 32 yılға ерлі, Дағыстан АССР'ні халық комиссарларының советінің председателі болған. 1932 yıldan 37 yılға ерлі Jalaliddin Qorqmasov Москвада жауаплы қолларды ішлеген. Ол өр дәрежеде білімлі рус, инглиз, немец, француз, түрк,
кумук тиллени, шолай да Орта Азияны, Казакстанны халкларыны тиллерин билген адам болган. Яшауыны ахырынчы yıllarına СССР'ni, Milli Respublikalarını халкларыны культурасыны өсүү үчүн көп ишеткен. Görmekli inqilabçı, belgili partiya va pachalik çalışıvçı Jaloliddin Qo'rqmasovni yaşavu 1937-yıl qırqılgan. Dağıstanны maqtavul ulanını atı daimga esте qalsın üçün onu vatani bo'lgan Xumtorqaliga 1970-yıl Qo'rqmasqala degan at berilgan. Qo'rqmasqala, qo'rqmasqala, yigit o'lsa ati qala, atın onu ata yurdu, al bayrakta yetip ala. Qo'rqmasqala, qo'rqmasqala, yigit o'lsa ati qala, atın onu ata yurdu, al bayrakta yetip ala. Kalkanası vermek üçün canın bergen korkmaz Jalal. Kalkı ulu süyüde halal bolsun oğar halal. Korkmaz kala, korkmaz kala, yigit ölse atı kala. Atın onu ata yurdu, al bayrakta yetip ala. Korkmasqala, korkmasqala, yigit ölse atı qala, atın onu ata yurdu, al bayrakta yetip ala. Ol güllerde oktyabr ayının 1-ni Qumuq tuzunu lap ortasına yerleşken Xumtorqali rayonunu Qo'rqmasqala yurtuna Jaloliddin Qo'rqmasov tuğallı 135 yıl tamamlanağanlıqqa baylawlı bolup, eski aluu şaqlı çaralar ötkerildi. Eski aluu çarаны birinci bölügü yurtqa girip kelген yerdegi maydançada Jaloliddin Qo'rqmasovni esteligini aldığına başlandı. Munna belgili alimler, yazuvchilar, jamiyat va madaniyat çalışuvchilari, rayonni va yurtning turli-turli qurumlarini vakillari, davni va zahmatni veteranlari va yerli o'rta shkolani o'quvchilari da o'zlarini muallimlari bilan birga o'rtaqchilik etdi. Estelik shaqli charani barishini chiqib so'ylaganlar Jaloliddin Qo'rqmasovni yashov va zahmat yo'li haqida eskerib xabarladilar. Dağıstanlı halkı birinçiley özünü tarixini konstitusiya bilan dünya halkları yaşayan qaydada yaşav ve abadlarını etip yaşap başlagan. Dağıstanlı halkları her zamanla da birikken kırıyaktan ayrıqta korkuşluk barını bilgen zamanla. Ama onu tarixini birinçiley işlep yarlı halkını, sabancı halkını yaşavын yaxşılaştırmak üçün Dağıstanlı tarixini Jaloliddin Qo'rqmasov birinçiley Dağıstanlı halkların жиған, biriktirgen bizim cemiyet ve siyasat çalışuvchubuz. Gelgenlerde sizde barığızga da sağlık barakallada aytaman, sağlıkta yorayman. Enden soňuna Jaloliddin Qo'rqmasovni atı bulanı жыйылlar ötkörülegen zamanna şulay yaxşı жақчылык bilan yürekleringizde bayram hisleri bilan ortakçılık eter dep esime gele. Sizge barыгызга да саулыкта yorayman. Я очень рад, спасибо вам огромное. Конечно, вот передо мной, который выступил председатель, он очень ярко раскрыл очерк нашего героя. Но мы очень гордимся этим человеком, и в том числе мое селение входит в этот район, Шамхал Янгиюрт. Но я оттуда выехал 44 года тому назад. Я сын того человека, который был организатором открытия вот этого района,
Айбулатова Магомед Расулович Шамханюта. Многие его помнят, но сегодня он не живой, его нету в живых. Давайте я вам вспомню его слова. Горкмасовну хумга булгап нас еттик. Уnutkанбыз Зайналабит Нугайны, Султан Саид Бутайыртлы карчыга эске алсак, бунук халкын талчыга дейт. Кысматы Жалалиттин Кормасовну сиз жакшы билесиз, мен бир белгисин эскерме сүйөмүн. Бүгүн тууган күнүмүзсө да бир 2 күн алла шолай шону кысматы өлтүрүлгөн күнүдөдүр. Тууганлы 135 жыл битемсе да өлтүрүлгенли де бүгүн 75 жыл битеген. Булай зат бар. Аллах Таала өзүнү сүйеген халкына, сүйеген миллетине, оны жашауны кыйын четим дөвүрлерине Жалалиттин Кормасов эмик адамларны багышлай, адамларны туудура я сахнага чыгара. Жалалиттин Кормасов кертинде шолай адамлардан onun harakatını, dazıları yalnız Dağıstan bilan dazılanıp kalmagan. Dağıstan'ın dazıları bilan bitmegen. Ol bulay aytkan zamanda Жалалиттин Кормасов Россия ölçöwünde, Европа ölçöwünde iş göregen, çalışagan yolbaşçı, harakatçı adam bolgan, şolay yaşamada yaşagan. 1877 yılında 37 yılında arasında 60 yıllık ömrü var Жалалиттин Кормасов'un. Onca köpte tuğul 60 yıl. Tek o 60 yılga savlay asrunu tarixi sıyıştırılgan dep aytıp bolabız. Nege? Nedir şu 60 yıldan 30 yılın Жалалиттин Кормасов halkına, Dağıstan'a bağışlap 20. yüzyılını başından tutup 37. yılga yerli iş görgen adam. Bizim Dağıstan paçalıqını o zaman Dagestanskaya, Sovetskaya, Sotsialistическая Республика деп айтып болған. Бұлай алған заманда Союзный Республика статусу болған құрылған пачалық болған. Дағыстан пачалық тарихте биринчилей бирлешкен Дағыстан пачалығын құрған адамларны бірisi деп айтсақ, о кем не olur? Başlapқысы адамларны. Атасы bizim Dağıstan пачалығын атасын құрғалар 10 yıl bizim hükümetinin başında da turgan adam. Şu 10 yılın içinde ettirilgen işlerini göz ala geltirsek, şu 10 yıl bizim 100 yıllık tarihimizde 20. yüzyılın tarihinde köp ahamiyatlı, köp görmekli, köp manalı devir bolgan. Şolay adamını ozakta bugün biz eskermey, onu günün belgilemey bolmayız. Biz onu bulan öktüm bolabız. Bolganbız, bolabız ve bolma da bolacak bizden soňu nasıllarda. Eski alıb söylevlerden soň Kормасовну estelik taşını aldığına şalı çaran ortakçıları gül bayramlar sala ve estelikki suratlarda çağıralar. Bilemsin, yaşavda dünyada bir adamlar ola, özlerini etken, işi olan yıllar yeti, her zaman şolanı eskide sağlıp adamlar yürüy. Men tüz aytsa tüz görmeymen, aytağanla yaşlar umutaş olan ağların, etilgen işlerin. Uzakta boladır bir zatlar, bir işler. No bu hal salıngan bu yaşavın içinde şu Dağıstan aytılıp
Bizim Россияда айтылған адам. Onu etken işleri de etken pahmular. Hali men bilemen şu adamın atı da etken işleri de unutulmayacak şimdi. Biz bugün özünü 135 yıllığın ötköreyen Cemalettin Korkmazov dünyada 65 yıllar yaşap ölgün. Şondan sonra bir dağı da 65 yıldan artık ketken. Göresiz neçik güçlü bolmayır bu ulan etken işler, bu bizim görmekli kumuk adamımız etken işler. Şunça ölgünçe zaman getkende de aradan şunu bugün ne abrumuna şu köpte sıyı artık. Birevler bola az zaman yaşap getip dünyada köp iş etegen. Birevler bola 100 yıl yaşasa da bir zatta estelik koymayan. Cemalettin Korkmazov şu özünü yaşagança zamanında köp işler etip ketken. Dağıstan patçalık da aytan Dağıstan'la как республика Sovetyen kuyda şonu darajasına köp işler etken. Yani Dağıstan'dan birine bir de aytma yaray şu vaqtda Rossiya bilan aralıklarını yürüten adam. Dağıstan'ı şu vaqtda Cemalettin Korkmazovdan tanıy bolgany aytma yaray kuyda. Şu kuyunu bizim patçalıkны bizim respublikabızın kuruk etkenlerinin birisi bek arı gördüm bu mına şunu eskergenni, mına şulay kumuk ulallarыбызны bizim görsete turmayır, götere turmayır, olanı unutulma koyma tarık tuğul, neye tuğulsa da bizim bay tarihimizni yatıp turma koyma tarık. Şunu üskova götereyik, görseteyik. Dağıstan'ı baytan bizim köy salda bizim kumuk ulallar kurgan. Şolanı birisi Cemalettin Korkmazov. Bugün biz Korkmaz kalada Dağıstan'ı ulu maktavlaga layıklı ulanı Cemalettin Korkmazov'unu tuğan günün belgileybiz. Cemalettin Korkmazov'un atı bilan baylawlı Dağıstan'ın hukumat hesapta ayakka turugu birinci konstitutsiyası Cemalettin Korkmazov'un atı bilan baylawlı birinci revolüsiyadan alyakta okusuz, bilimsiz ana tiline mahrum kalgan adamlar yazmaga, okumaga үйренген. Cemalettin Korkmazov işçi halkını hain etu işin her zamanla da lapta ulu işke sanap yürügön ve yaşagan adam. Biz niçağı yıllar ötkörsükte niçağı onu hürmetine tuğan günlerini belgilesek de ol köplik etmey azlık etse tugulse. Ali bugün Torkali'de ötkörebiz. Oktyabr ayının içinde biz dağı da onu tuğan gününe bağışlap ötkörecek biz yıllar Makaçkala'da ve başka yollarda. Şahar bilanla tamamlanıp kalmayız. Kayakent'te ötkörmeye hıyalımız var. Makaçkala'da ötkörmeye hıyalımız var. Şatlı çaranın ikinci bölügü rayonlu madaniyat үйüne uzatıla. Жыйылғалланы алдына Асло доклад планын Коркмазовның атындағы фондның управлениясының председателі Хусейн Аделов чыгып сөйлей. Еще раз поздравляю с юбилеем великого сына дагестанского народа, основателя государственности Республики Дагестан. Разъединенные в царской России мужский народ объединил Cemalettin Korkmazov. 2 раза увеличил территорию Дагестана, включив Саратовский округ, Кизлярский и степи. А если бы не было бы в тот момент во главе республики этого удивительного, дальновидного, грамотного, умного, любящего свой Дагестан, свой народ Cemalettin Korkmazova, могло бы быть этого и не быть. Асло докладтан соң келген қонақлар бірінен бірі алып дегелей Cemalettin Korkmazovны түрлі ялларын айын етіп, көрмелі патшалық, сиясат ва жәмият çalışуучу есапта, Дагыстанны өсүү үчүн эткен кошум хакта ген күйдө хабарлайлар. Без истории, как говорили великие люди, не будет будущего. Поэтому еще раз хочу сказать, большое вам спасибо, то, что мы собрались здесь.
то, что мы оказываем такие почести нашему великому земляку. Теперь вот это торжества, вот наши сборы, наши выступления не должны оставаться так, просто так, наши разговорами. Здесь сидят наши великие, вот прекрасные, вот красивые ребята, девочки, школьники. Мы должны передавать им эстафету. Вот еще раз хочу подчеркнуть, что высшей чести и достоинства ничего в этом мире нет. Я хочу вас всех поздравить с таким торжественным днем. Это праздник для всего кумыкского народа. И не только для всего кумыкского народа, но и для всех дагестанцев, и для всей России. О его значимости нашего Куркмасова, о его делах. Все то, что делалось, много говорилось и говорится. Но все то, что говорится, малая часть того, что он заслуживал, и того, что им проделано в жизни. Об этом хорошо все время, вы знаете, получая газету «Юлдаш», надо сказать спасибо его руководителю, главному редактору Алию Кабилю, который постоянно, говорит об этом, пишет об этом. И все время новые и новые документы. У него хорошая связь с его внуком, который постоянно, вот в последнем номере тоже, есть документы, свидетельствующие о работе Каркмасова, какую он работу проводил. И как трагически по существу, оборвалась его жизнь. Но мы, потомки, дети, внуки и правнуки, должны помнить об этом. Поэтому, вспоминая о нем, проводя дни юбилейные, мы должны ежегодно встречаться и отвечать на этот день. Большая просьба к учителям района, да и всех других районов, чтобы эту идею, чтобы эту мысль, эти дела нашего выдающегося земляка Каркмасова, чтобы они внедряли, объясняли и говорили. Немало из наших детей одаренных будут детей по его пути. Да и задача стоит, чтобы все знали и шли по его пути, который он проложил. Хочется мне в этот день, поздравляю вас всех, пожелать добрых успехов, хорошего настроения, счастья и успехов. Сегодня мы празднуем праздник, который празднует весь дагестанский народ. Это 135-летие со дня рождения Джалалуддина Асадовича Каркмасова. Конечно, о нем можем говорить днями и сутками. Действительно, он заложил социально-экономическую и политическую структуру Республики Дагестан. Он сделал такой вклад, который по сей день мы пользуемся. И, вспоминаем то, что он сделал. Я хочу от имени лица главы района и от главы администрации села всех поздравить и присутствующих, и всех друзей, которые, собрались на этот праздник. Мы, «Газпром», в лице его генерального директора, очень хорошо отзываемся на такого рода мероприятия. И сегодня, участвуя в вашем мероприятии по случаю юбилея, мы для себя познали очень многое из истории о жизни и деятельности Коркмасова. Но в июле месяце этого года руководитель фонда, председатель фонда имени Джалалуддина Коркмасова Гусейн Адилов обратился к генеральному директору «Газпром Трансгаз Махачкала» Гусейнову Керим Басировичу с просьбой оказания помощи для строительства памятника в городе Махачкале на Университетской площади. Рассмотрев это обращение, Керим Басирович счел возможным и принял решение об оказании помощи. Шатлы жиыны барышында «Газпром Трансгаз Махачкала» дейін жамиятны вакили тезден көз алға тұтылған Дағыстанның тақ шары Махачкалада Дағыстан Патшалық университетінің алдындағы майданчада естелік ташын салмақ үшін инсаплы көмек сапта 500 000 манат ақча көрсетейін хақтағы сертификатны шағатнаманы Коркмасовның атындағы фондның управлениясының председатели Гусейн Адиловқа тапшыра.
Еще раз поздравляю вас всех с праздником, посвященным юбилею Карпмасова. Я приветствую вас от имени карпмаскалинцев. Спасибо большое, что вы нашли время и участвуете в нашем торжестве. Очень много теплых слов сказано в адрес Джалалиддина Карпмасова, но он действительно стоит этого. Дагестан – дом, построенный Карпмасовым и его соратниками. Народы, у которых нет таких героев, они придумывают в сказках, а у нас есть Джалалиддин Карпмасов, на которого мы, учителя, воспитываем своих учеников и стараемся, чтобы карпмаскаленцы были похожи на Джалалиддина Карпмасова. Мы сегодня, конечно, много поговорили и еще скажем. Наши учащиеся школы придумывают песни, стихи, и, надеюсь, сегодня их выступление вам понравится. И человек живет, пока его помнят. А мы, карпмаскаленцы, надеюсь, будем помнить его всегда. Джалалиддин Карпмасов – человек-легенда. Пусть он живет в нас, в детях и будущих поколениях. Бүгінгі біз жиылғанық мұнна Қорықмас салаға. Әлі мен сөзімді айттым мен. 75 жыл болады дүниядан кеткені Джалалиддин Қорықмасов. Әлі де біздің жия. Баракалла оғар. Şu etken işlerine, şu dünyaya tuğan sayalı. Хыйлы адамдар болды, революциядан соң, нече түрлі күйде де болды işler. Geçme zaman болған ошибкалар да болған, исторический ошибкалар да болған. Қорықмасов адамдар yaşama керек еді. Хыйлы адамларға тиген, жолай ауыр işler. Айланған сайын шоны хақынан сөйлеп тұрса да әрі болмай, уже geçmeye de zaman болған. Тек мұнда айтылған күйде Қорықмасов өзінің yaşауына да дүниядан кеткен соң yaşап тұра bizim мұна. Yaşama da yaşayacak, пока biz бар çağı, bizim yaşlar бар çağı. Ondan soň айтмаға сөймен, Қорықмасов фондын yürüte bizim biz Hüseyin Юсупович. Şu Қорықмасовның атын sönme koymay. Şükepte her yıl jıyılıp, her günü baytağın kuyda şunu eskermek bizim için, yaşlar için ulu üstünlük bolmağa gerekli zat. Ben bununla dağı aytar baytmaz hemen Қорықмасовның аты algan son bu rayonga, bu yurtga, şu Қорықмасовға göre bolmatar bulan işleri de. Hasıl kalam, bek arı biz gelgenikte, biz jıyılganıkta, көп ару сөздер де болды. Biz sayalı tuğul, bizden sonuçunda dağı aytar baytamан өсіп келген yaşlar için. Getken dövrde halkını eskermesek, bizim gertten de şolay biz sıylı adamlarımızdan eskermesek, olanın yolunu tutmasak, bizim geleceğimiz olmayacak. Geleceğimiz olmayacak. Çünkü hep de gelgen historiyada. Getken dövrlerini sökmey, Getken dövrde bolgan adamlarını da sökmey. Getken dövrde bolgan yaxşı işlerini de, yaxşı adamlarını da göz alga tutup, yaş nasıllığa tarbiye vermeye yeter. Есть люди, которые умирают при жизни. Шатлы жиын Қорықмас қала орта школаны оқучы яшьләріні ва район маданият үйінің құлықчыларыны Қорықмасовқа бағышлап оқуған шырулары ва йырлары білан тамамланны. Джалалиддин Қорықмасовқа Қаршылама қонақланы алдына, Қорықмас қала, репсенгенсен байрамға, құмық түзін Қорықмас деген уланы туған күні өтіп кетсін хайранға. Сен өстірген улан өктенбіз, оған етер уранларың көп болсын. Джалалиддин, саға жәннет тілейбіз, Қорықмас қала, сені атың өл болсын. На слова нашей сельчанки Умият Абдуллаевой песня о Карпмаскале исполняет Альпият Алиева.
Har yıl biz совместно председатель фонда имени Жалалдина Карпмасова билан бирче и руководство района билан бирче отмечать этебиз Жалалдин Карпмасовна юбилейне har yıl келеген датасына. Биздин асыл халкыбызны өзек уланы Жалалдин Карпмасовна аты юртта районна бирде тәсілме біз қоймайбыз. Біздің өсеген яшларыбызны, барды школьниклерибизни равнять этебиз оны героический подвиглерine, оны этиленген қатты ишлерine, оны көп халыққа көрсеткен өзіні подвиглерine. Biz onu bulan şatbız, biz onu bulan yüreğimiz tavçakı. Ulay adamın atı bir de aramızda bizim taymajak ya da sönmeyecek. Dağda var bizim yüreğimizde her yıl etip duran kuydu традиционно продолжать etmeye şunu мероприятиясын 1 октября her yıl. Şu köyüne umut etebіз Хәлі әз заманнан шоғар салмаға шо біз долгожданный қаралған памятникні халқыбыз, яшларыбыз барып алдынада шоғар почтениеде памятті етіп болар кемек. Жалалдин Карпмасов саулай дүнияға айтылған адам. Оны атын біздің юртқа салынған саялы озықта біз бек өктеміз. Біз саялы Карпмасов башқа мағынада аңнайбыз біз оны. О адам шоғар өре тең болмақ үшін бек ұлы ахуаллар керек. Тек біз учителер яшланы шоны мисалына шоғар яшауыны хақыннан бек яшауыны яқшыл жүріткен уақытысын хақыннан хабарлап, яшлаға өктем болған көйдеге Жалалдин Карпмасовна хақыннан хабарлайбыз. И көп жыллар етебіз. Яшлар уже стихотворениялар өздер ойлашып, өзлерін ойыннан шығартып құралар. Эсибизге келе биздин Жалалдин Карпмасов жерде калмас. Биз коркмас калалар коймаспыз, шон жабарда коймаспыз. Aç girgeni doyudurgan, damat bulma çomak bul. Bizge şolay buyurulan, bizim halkılığıdır. Atalardan gelene aytesi vaytep çıkıp namusu şunurege. Bizim halkılığıdır. Atalardan gelene aytesi vaytep çıkıp namusu şunurege.